Răng hạt nắp thẳng gặp đấy. Răng vào đấy. Xong rồi trong. Saya tore video ekta banai. So guys, voice of Ngangting family members kan dilok paina kushi ba janai di ase. Mi Tinglem konyak bishi manu jani na thakibo na jana manu bi bishi aro thakibo. Ede family members kan kono side agi bile. Tan bi ekta ase bishi zeal thaka, talent thaka. Isobra mahan ke alag alag place kushi. Aro itu brothers kan kondo ben ase voice of Ngangting tan ke place kora digise kana laile. So bishi manu ke place kuri dia ase tahan la true kana bra motivate kuri dia ase. Ekdam try kuri ase nichu kiman duk thakile bi. Music video ajikali do gere ekta bra kora do mane ekta napungja ekta ho jai advance dunia ho jaga ne ini music video ba tahan paisa collect kuri kena hajira di jai kena nichu lo pocket money collect kuri kena ina kona bishi manu ke place kuri dia ase to karne kima manu sai ase support kuri dibile koina moila side pabi janai di ase aji yade pungji ase man we just had a good time aro tahan laga view opinion itu labi bishi morom hole parisu koina janai di ase itu story de saule ase gole Tinglem konyak channel le saisi gole voice of Ngangting la story do pura pai jawo na janai di ase. Thank you so much brothers aro ekilo wala time jaga na kushi ba may God bless you all aro blessing share godo tai blessing ase na itu pai kan kanyi nang chai lo do shwanu linu ta do yan la le nang pe nang su le yang no lai nang kang bang se bro Tinglem aise mukhan ke call gurse edu garne tage lok paule aise sai tore video ekta banaise mukhan khraule hoise dia agete lovely phamna gurisile over gorom horo parane mukhan bishi enjoy gurise ate Tapi aja mukhan ko time felai se guna itu jaga bisi base
Tu seking Ngangting la head chibila fesri ase jaga bi sipal se tade khana ji vlogging kurina khatam hoise oke de mukhan kote rest kurise gole itu ase jaga ish sundur ekta ase sundur ase na comment de koi dibi Jida bukan koti tadi saya itu dah view saya lagi. Ini sundur ekta ase. Itu lah kore tadi saya bukan. Pernah itu bukan kibir rati aja sih. Brother Tinglem tapi Dimapur jauh lagi sih. Itu karena bukan oleh sih.